hari uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ubusambanyi. Bwa mbere bukoreshwa ni indirimbo dufite mu Rwanda 84% zica ku mateleviziyo yose zigisha gusambana, kandi turazireba tukazirebana n'abana bacu. Ibindi ni uburyo bwo kwamamaza ibintu. Mwese muzi, hari nibaza ko bamwe babizi, nigeze kubona umuhindi ucuruza moto mu mujyi, ku cyapa camamaza yashizeho umukobwa yambaye ijipo ya santimetero 20 yicaye kuri moto. Mumbwiza ukuri, mu Rwanda ko abakobwa atari abamotari, buriya byari bishatse kuvuga kubera ko abatwara moto ari abahungu abenshi bakurugwa n'ijipo ya santimetero 20 bakabona ubwiza bwa moto akagurisha. Iyo abantu bakora publicité mukwiye kwibaza ngo hahishemwe iki. Niba shake bamamaza ibintu byoroheje, ntashobora kuburamo umukobwa yambaye nabi. Uburyo bwo kwamamaza nabwo buhishemwo ubusambanyi.